la Baraka. Najua magumu mulipata kwa hii njia. Ni njia mimi ningali mtoto niliamprente hayo, lakini inakuwa miaka hakuna liaison kati ya wenye wako ile ngambo na hii ngambo. Wakati hii njia ni njia ya importance capital, inaweza kutosha mtu hapa unaendelea nayo mpaka Katanga. Nitakuambia kwamba mtu ukitaka kufanya tendo nzuri haiko mpaka usubirie aseme Mungu atume mana. Waswahili wanasema panapo nia pana njia. Leo ninawashukuru nyinyi watoto wa Baraka kwa sababu jana wakati nilikia kulomba kura muliniamini na niliwaambia ya kwamba sitabadesevoir, nitakuwa karibu yenu na niko kabisa karibu yenu. Vita tulipambana nayo, sitasema venye nimefanya, na leo tunasema ya kwamba tuanze sasa kusaidia raia. Wengi wanaweza kujiuliza ya kwamba ye Jean-Jacques Aisha kuwa na miaka ngapi juu iko kwenye ile kiti ya utawala. Na wajulisha ya kwamba ningali na mwaka moja tangu muniteue kome mbunge wenu, na niko na miezi karibia kenda depuis niko vice gouverneur. Na japokuwa hiyo muda ni mfupi ambao tulikutanana na vita, ilisema sita justifie vita, aseme njoo inipatie motife nisisoulager misère ya population. Njoo maana leo nimekuya hapa, njoo naanza na projet ya kwanza, na wajulisha hii projet ni yangu mimi binafsi. Mimi njoo nitaifinanse sur fond propre. Mikono mikono. Na baada ya hapa niko naenda fasi mingi. Nikitoka hapa niko naenda ku province educationnelle, wako na majenzi shafanya kama miaka 3, nitawaachia saki 100. Igwe. Nikitoka hapa niko nawaambia vya leo, haiko vya ndoto. Ni visuel Vya leo tu. visuel. Nikitoka hapa pale ku province educationnelle niko naenda ku marché Jeteme, nitalanse construction ya hangare 2. Nikitoka hapo nitajielekeza Katanga kule Loe. Batu abana tena masomo batu waliama, nitajenga masomo. Na kuko na ingine maproje shaanza kama vile Kazimia, tuko natengeneza kilalo. Hiyo ni vitu ambayo nitabilanse leo, na kisha kubilanse nitakia kuinogire. Yenye naweza kuambia watoto wa Baraka, ninashukuru sana meya wa jiji ambaye tuko naye hapa.
alinisumbua sana juu ya ikilalo, kuanzia titilere wake na adjoint. Ninashukuru pia shirika la wana banka. Pia mikono. Shirika la wana bankare na Kimbanseke walinikosesha amani. Aseme baba tutilie kilalo, njo shukurani yetu yote tunateseka. Mulizoea kuona malansma, mtu anakia lanse kisha kazi haitumikiwe, kisha ile kitu akionekani. Haiko hivyo.